Ćao svima. U današnjem klipu savjet kako odložiti gume nakon sezone, znači ovo su letnje gume nakon letnje sezone, skinuti gume, oprati ih i sada prelazimo mazanje glicerinom. Evo, ovo je postupak. Znači ove gume, ove dve su završene i odmah drugačija i boja i osvežava gumu. No dobro, okej, ne moram. Naravno, evo i četvrta koja treba tek da se vidite kako je njena boja. A ove drugi su neka druga priča. Znači to je potrebno uraditi na sve 4 gume. To isto možete uraditi i na kedere na vratima, to sam ja uradio. Iz razloga da se vrata zimi ne bi zaledila. To je to za ovaj klip, vidimo se.